Oke, loron dia kwa maluk sirahoto, hamutuk falwame este live streaming iha suku sitakeno região atletiva especial o kusambeno hamutuk ho diretor sesio o ekusi senhor Junior Faria nebe maka se explica vai tabocira kona va progresso serviço nebe maka enjo local idene existe ha região atletiva especial o ekusiambeno nebe maka halao serviço atende itine povo liliu iha pate agricultura no mos conservação bemos. Tamane maluksira to hetene kono ba programa dene ita se daralia. Boa tarde, senhor diretor. Boa tarde. Ok, wisa ita botnya novidade. Dia. Dia, ok. Senhora Zubi, apreciate ho NGO lokal CCO nebe maka existi ha kusi cada lorong ita bocir tun diretamente iha terino isa atu taumatan ba itene povo agricultura sira iha remotas ida daun ita iha suku sitakeno nebe maka durante ne sira halo servisu isa atu halo produção aihan nune emos conservamos itene meio ambiente liusi bema matan sira nebe maka durante ne existe atune bele fo benefício vai itene povo. Bela hatene ite bocine programa durante ne ihawe kusi. Programa saida dit maka durante ne ite bocira halao ihawe kusi. Dia, Enja Local Centro Educação Civil Lave Kusi, existe iha Timor Leste, iha Tinan Rihun Rua Hat. Ia momento neba ami sidau iha funding, mas depois Tinan Rihun Rua 5, ami começa iha funding. Depois 2008 começa ami tun iha baje. Ia primeiro ami facilita det itania suku sira hal sosialisação kono lei inan Timor Leste niang. Depois 2008 ami começa tung iha baje. Iha ne ia suku 5 nebe mak saya nesang area terjetu. Suku Malelat, suku Abani, suku Istakeno, suku Naimeko no Costa Liliu iha parte fo. Agora sai suku Fong, suku Monemeko. Iha area ne programa saya demak ONG Centro Educação Civil Enclave Kusi Halao. Primeiro, kono ba agricultur. Iha agricultur ami mos facilita kono ba cada uma kai nebe mak ita facilita atu bele estabelece tos permanente. Tambah tos permanente saya nesang sabi ba itane agricultur sernemonis. Ne ba longo prazo Sim, ba longo prazo. Tambah iha ne ba ami are kata tos permanente ne atu bele haburas itane agricultur sernemonis. Iha tos permanente ne nia kuda ne los kata iha modelu ida. Mai be ayang plantação hototu tense tayan ialara. Nemak aware kata iha suku 5 ne lihu sitos permanente hamoso ona anesang raino empresta osang o depois balu começa halo kios o depois balu começa hola careta. Oh, balu começa rola careta tambah sira kelola di USB ne. USB, oke. Usaha bersama simpan pinjam, oke. Tambah husu USB ne Amerika tak kapasitas tambah momentum adi uja sistema USB ne modelo aktive USB hanesang aproximação ba itania inang aman sira iha area terjetu atunune sira atene kata itania osangi antau italika abandona grupo nevemak ita estabelece. Husi atividade agricultura nian magmosu to agora. Depois ba conservação. Ba conservação Amerika tak area ida mak aye ita ne soring ne. Ida dadawle Oelatfone. Ne hanesang area conservação ba matan. Iha area conservação ne ida mak ne depois ida mak osida mak ida to mak welsia ne mak total hotutu ne be mak ONG CCO conserva Ronolo Resin 5. Ronolo Resin 5 nebe matan sir nebe kami conserva. Sim, oke.
ihane ia conservanes agora a minha recata husi area conserva neve mak ita conserva ihane vamos ita facilita itene comunidade o insato bele kuda plantação neve mak modelo en por exemplo nesang ai industria ai longo prazo ou depois café sini ya, sim oke. café ou depois advokat ou depois sabraka buat ungu iha larang nomos ihane balu começa hetan benefício si ai neve mak itu kuda balu koaona sim kira klubane balu koaona sini zati sini oke continua sira koaona atu balu halo uma balu faan balu hanesang saya faan atu selu uang. Por exemplo, hanesang selu sekolah ya. Selu hundet. Fan hundet. Balu fan hundet. Lilu iPhone. Ne. Oke. Usi dane ami mos hanesang anjolo kata ami fasilitasi rekonaba uinsa atu bele saya iha Saudi dia. Por exemplo, uinsa atu bele itane inang aman sirap atu halo procesamento ai hang lokal. Uinsa atu bele por exemplo sa ai farina. Uinsa atu bele desenvolve saya han ya foja gripik ai farina ou depois gripik hoodie ou depois sersilutan idane idane ami sintikata mudança barak mak acontecia ami ne grupo serut kwaja toto ulu balu sidau halo uma mas agora balu halo uma uja o resultado ne mak mudança ne mak sira hetang husi sirna tos nomos sirna Raino imprestoso ne vega estabelece ia sirna mia grupo rasi. Oke. Ita bocira existi we kusi kliur ona habitua on ho itene comunidade liu husi conservação meio ambiente nomos halotos permanente atune prepara itene comunidade sirnya ekonomia ba futuro hansen bo uhin ita bot misona kata sirahu garante ona sine wan sira sekolah liu husi atir bara sine be makaya. Oke, ho ita bot sine perspectiva nebe makadia ke uhin loron itene grupo sira komese goza saida makita hanuin tamba futuro lihusi programa nebe makaiha atune nafatin tulun tamba do ada daune ita ihadet suku hirak dit nebe makaiha itine esperança ba futuro nuisa tuir sesa ni hanuin ba uing katak persija atu memperluas wilayah program ne primeiro. Segundo, tamba ita hares mudança kata kuliah kona baihan nebe mak ita kuda agora iha ona. Mas uinsa aihan nebe ita iha atu bele sai aihan nebe produktivo. For example nesang hare kata durante ne ita ne presidente autorat kata uinsa ai bele sai meja ou depois buat cerne. Iya valor ekonomi Sim, iya valor ekonomi. Ida ne mak sesione hanuin kata nenas iha uinsa bele sai mermelada. Atu hango pang. Ou depois ai farina. Uinsa ai farina ne sai hanesang buat idan ai hane bele valor ekonomia. Ai farina ou depois talas buat cerna hotu. Nemak sesione anu kata. Iha tempo ida sesio fai hanesang ba sistem ya pameran rumah karik lalika ita ba iha bahwa ai farina tahan dit. Mai be uinsa ai farina sai fale ai hane be furak. Oke. Ia occasione mos uhin ita muto ko parsiru de momento sira halo visita ba itania grupo agricultura nebe maka durante ne ita bocira halo aconselhamento basira majumnus fatne be maka uhin ita ba visita mak ide nebe itania parsiru nebe mak uhin la hamuto ko ita bocira mak parsiru nebe paspor também tem audiência o Renato acompanha ita bocina atividades.
fatin nebe mak au sida ita se atu hakat atu hal hare o au monotori ida primeiro mak nibi ya suku nibi iha alian nibi o depois ia baira huak ba ita habare bahare lilu kona ba tos erdininya o depois ita se na fatin bare kona ba hakiak manu o depois ida ne ita se hakat liu ba pasabe iha aldeahan nanu iha bairo tono ita se hare kona ba are conservação nebe mak durante ne sesio estabelece ulu ko insa to agora resultado ne insa Sim. Tamba we no hamos rona informação katak uluk nene raimaran maibe o henloro nene raimatak ne tamba ita botsine presença hamu to ho itania parceiro sira for intervenção. Sim. Continua. Sim. Ho depois ita hotu ya tono ita mai tum falimai iha bairo na fatin ham nanu mas ita tum falimai iha bairo bisene ia bairo bisene ita sehare kona ba serne aktivitas sai da maksira halo ini ba o depois idane ita se mai fali aliane tuna iha bairo netuna be ia bairo netuna be ita hare irrigação ba tosmodo ba foi na dau kita heta na poiusi GPA ninian Gabinete presidente. sim gabinete presidente terali atunne servel hatene kata suporta ne be makusi itane governo nestabelece magne nemo sida o depois idane ita fila fali baikusi. Oke, senhor diretor, ho itania program visita uhin ba itania grupo sira. Ne haturu kataka ita hare sine progreso uisa itania mensajen ba itania maluk timur oan sira liu yo ekusine be maka durante ne halo conservação ba mio ambiente uisa atu asegura be la maran ba itania cidade nomos preparamos todos permanentes sira atune cria economicamente hude prepara para futuro. Sida mak kita bot hato ba itene grupo sirnomos itene maluk timuruan sira tune na fatin conserva meio ambiente no educação ne bem mak kita bot sira durante foba itene povo e sira badines halotuir e relade sira começa goza. Dia, kau ne mensagem bane. Primeiro, kuliah kona ba agricultura buat netoran. Lia fuane agricultura lais toran. Memang kau usu ba itania inang aman sira, ia timur laran to makliliu ya região spesial kusi. Precisa bulak. Tama sira mak bulak. Bulak. Poin satu bele desenvolve liliu kona ba sektor agricultura. Oke. Tamba itare kata itania kusines re abandona barak. Precisa itu servis bulak atau ne rai abandona be mak iha kusi atau bele se mata kotu. Ida ne primeiro. Segundo, hauni nang aman sira kata buat ne be ita desenvolve ona o satu bele na fatin kontinu kuda. Tama kuda ne la iha rohan. Kuda ne to dene bewang buat kuda na fatin. Lefuang kuda ne la iha rohan. Ida ne mak hau ne mensagem bai nang aman sira buat ne be mak ita kuda tautan kuda tan perbele itene aman itene wan sira to aban barua sira konta histori kata kau ne nang aman uluk mos kuda ela ayahan bahau. Partai husi kuda nemos partai husi investimento balungo prazo nelos kala tirita bot ngare. Nelos, nela salah. Tambah iha ayahan balu balungo prajunya. Ayahan balu ba bendia praju. Ayahan balu ba imediata. Imediata ini signifikat hasa itini nutrisan iho ayahane be makitu kuda yaitu to sasa talas fihuk no buat ayahan silup-silupan. Oke, dia kemaluk sirah idane maka program ralian nebe mak uhin ami hamaluk kita bawa sirah ho direktur CCO nebe maka durante ne serviço macas teves tu diretamente hatreno insa atu fo educação cívica vai tene povo atune bele fila liman lihusi atividades hasai kosarven ho kuda ai han uen hesinetos nune fo benefício vasinean nune emos programa siluk nebe makuhin mensiona kata conserva meio ambiente lihusi ai horis nebe makamuris ona tenki conserva na fatelutne bele fo be ba ita atune iha tempo beloro ita la bele susar babe
maluksira ami selore na fatini tabosira ihe edison ohin atune ba visita atividades neve maka grupo actus neve maka durante ne NGO local sesio halo aconselhamento no acompanhamento va grupo actura sire kusi e obrigado tamba explico na va Indonesia kona va program neve maka oin itas ba visita dia labele hasesan ita vo sirse komponien fatin atividades visita ne liusi canal live stream ni STL News. Husi Wesilo suku sita keno hause ko ho equipe ne bem serviço ato obrigado e agradecemos baita vocera nebe maka companhia ona programa lia STL ho senhor diretor CCO iha fatinene. Obrigado Barak. Abo katiu apreciateves ita vocera hamri ko ami ita vocera maksai autor ba desse momento liliu programa de bem maka Hai I'm fin main. Hai me tele na, hai makesu. Okay, obrigado. Sa. Nana auto proyeki